strana u filmu kako je Gil ukrao mjesec. On je ukrao mjesec tako da ga je prvo smanjio i onda ga je uzeo. Ali on je to krivo napravio, a ja ću vam dokazati kako se to zapravo treba napraviti. Kad ja umrem, pokrite me čičkom. Za prvi dio ovoga plana morat ću se obući u kostim žabe i onda ću povratiti u njegovu kuću, ja on u životu nije vidio žabu. I onda poslije toga ukrašu mašinu za smanjivanje i pobjeći, jer on je previše zauzet igrajući igricu po imenu Lik Legenda. Da u grobu ne žalim za pić. On dijel G je sam skupio novce da može otići na mjesec, ali ja to ne mogu napraviti, ali znam ja način na koji ću moći. Nakon što sam se 2 dana kradio samo na cucke i dobio kurac profite, napokon sam zakupio dovoljno novaca da odem na mjesec i onda mlak pogna mogu ukrasti, tako da ga smanjim i onda se vratim natak na zemlju. Sad napokon kad imam mjesec mogu da ga predam za dovoljno, ali pijat da sam mogu više krati na Lig Legenda i o mogućnosti da skupim neke Robuxe. Vidite, Robux mi je jako bitan i ja je dalje hoću da izgledam ko Švorc iz Andreja Opasnog. U današnjem segmentu smo saznali kako ukrasti mjesec i prodati ga i da je Šako najveći čampion kad postoji u Ligi Legenda. Ne žalim za pičkom.